ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Myntri सरकार बर MLA का खलीरियत उबा करमन शला उला आंग बुसों कमेन बन बंतिब Myntri का ट्रांसपोर्ट्स का सरकार जला उला Kular बन पनियो सकुवे का Madan artificial turf या के East Jaiñtia Hills district या के निक Madan artificial turf but synthetic track but gallery onte hawa pungshnong ula आंग उबा करमन शला हबा play या के Kinsai football coaching program bela penya ta के Kerman foundation da के jingate but karang Dajit United Football Club ha खलीरियत ha sing sejan Uba Kerman ulo ang baka East Jaiñtia Hills District kan siyoru yaki indoor stadium kaba ontay hading room handa ya kaja kabantay on i hakajing start jang gistunjuk yali akai ka district Utra jang karang Dajit United FC uba Eugene Sanlingdo uba day urang yali akai ba paunam kari India haba ajing kran upen pau ka jingkemen ban yo i baka Kerman Foundation ka don ka jingtmu ka bahatam ban plilar plilinti ki hebrit jang kani kathan Kamu perlu upaya, wajah ingat ketika mission report, heni lah use kata updiang mulia ketika proposal nak kalian yang na, bakam jo nak tim Kerman Foundation, hado bagi sedang nongkong ki, yak ada yak kami akademi yang ki, hampo Jaiñtia Hills, lambai yang di East Jaiñtia Hills. Thank you so much bro for your contribution. Ni nak kalian jo ingin donate banai bi, ingin scam, bagi jingduai, jo kita hybrid, bagi jo kami kepal. But number one, kinong East Jaiñtia Hills ni next came pindon ha kata kelenti kejiya jo pinyo ye kata ka achievement ko jong pi sila daga re India no qualified to homnu pon ye World Cup next came on now perdi yong i now em win ne ar yo qualified man kam to player ye leki lebenta yang ke World Cup kete to ke goal i perchang ye be tang ye tiang rong a pi poi chinu let bi ke be pam em e bi support di kon yang pi yo ai dari e bi kemasan de kalau ai pi wan khmat hande wan khmat ta me e pi ki be di pa ha gi jingla ting i ke dau wa i ye lut pori dani perchangi ulai di tho ye ke development of point of East Jaiñtia Hills ka dau to wa yo em di te ki sap ki talent ha gi ki kon ko ki yo ni di dau ko moi ye ke ni ke Madan de em di jing contribution ko he ba nadu sports association hadu dc ba kam jo ki he ki besian yo ni thai Dako iwan lali thui yo iya kini Madan. Henry hati tegi jing lali ti. Kamu nom ikmat pi de pensiunia abi. Bakam jule hati guidance yo kini kiba hek kiba sian. Siang tu over to East Jaiñtia Hills. Impubiang do kini Madan. Do kini Madan yo impubiang bo spread i ya kini football lali sports support yo East Jaiñtia Hills. Henry sang kumenu wong. Presiden minister yang berong kata. Ude iu ya kini rap. Ni benta mo yo ai ya ke vi football taf hete ha chnong go pung chnong ke wm de synthetic gallery ko daman ko kham he chuchu ye gani bakam chu la ki sitting gallery ka tu gani kete to ko bina ke lat bi da yo sanction me ngai i mano poi por da petit chik pai ba ni ba kan kam ga te bi yo ki bo pandam ni da em ki model tu kan dai ko aman hi ki chinglai ti yang ki ba ki sian ni sports association the bogi yang proposal wat Madan la gajing la luti yang ki bo proposal but follow up dika bo gila seguni proposal gajing itu bagi indoor stadium ya ki indoor stadium la de Kular minister wa ngrom ya kete ko apnai ki member gala se bo de tip gila bodawi yang itu pada punyo aku mo bui kat kam location bo i hidden chiro tam tip hinu area kat kam jing yo yonga iga ni sports association yong i heni to odang light ithap yo lesi bo hini le ni justa ki yong ki mo hinu bo ika teto lai go justa ki ki he Christian a big congratulations ya ki bo play ni ga sports association yong i wa ki artly ki wa lang ti na to chwa ka te na man ki bo chang jing job bo yo i ki artly ha ka banin kong national dak da ka jing kemen Ban UI ba kum ka foundation
Kemen Foundation kadon kajing temu kababhatam namata ki khon samla jong kani ka thai kumba kalong ka football apa PE menta dai osno kajing kren ana kiramba akhmat kajing per apa ka por menshua apa ka por menta ka football menta kadai kawai nagalat kalenti kabawara yak kamai kaji hayi ngasam kumbongi iba mene kasab kabal ayu blay wat Pynyn ay deka Kemen Foundation ka asim ya kata kasinjam man play kalat kalenti ya pi ki kena jong gani gathai kumba ka motu ko jong kiru ko om let hope shape your future ai bakajing Kemen ke jong pi kan penwandur ya kalawai ke jong pi tekajing yu ijngai jong Kemen Foundation ban sedang no daga coaching program na mataki kena sama kentai bat senrang habai dai bat ka football kilai te bat ka United bat ai kini ke jong ikai Desbintas pangka sport umta ka football ka sport kadai ka way na kabenta kabawan ra ya kajing bit kajing biang hakamet kapat bat kamtam habaya day haka imlang kasalang ya ka okor ya ka burong tementang idan bangi ki coaches na karang United kiban aya pi ya kajing hikai kababit kababiang ngidon iba presence bare ibalong head coach ru jongka Rimbai Skenselia ki balong ru ki champion jongka super division hapo ka East Jaiñtia district tengidon ni marlang ki shooting bat poi biang washna kini armut ngatharai ngamdaran kam banda patai kiladai ki wei ki player ki blami khmat nagari India ru ha ki lumpung ki paper kini kita ki coach ki jongpi makan mau kadang kapor bangalang rit kumapi bangalang school banga kuliah ki akakot kubor tengah pet ki keteng kami ka keteng jog ki piar ki balmi khpat nagari India makan mau shisha kadai ka under 19 bangai iya kita ki top keteng ladan ki keteng ki kena na paper kejat bendril hapo hari India Dai hap kapoi pat aka kep bangai keteng jong marlang ki shooting lekini shooting rokas lumare ailat kenta kain si mengak mukna ba kejat bendril jong ni kidon kasap kidon kapong Dai kejing trasitom kabanra yaki sakata desim kini kabu ko kena senrang bakin thai bakani kalat pila yo wat pin sab wat pin len don kajing tmu holiday baling ba kani ka program pindan ka thong ba piu pin poi sakata ka thong bangan mi khmat nagari India ni don kajing Kemen bakum Kemen Foundation lu kadon kajing Kemen ka bakraw baki khna asne la than ki don ka sap bat kumno mapinwandur kata kasap kadang ba jong kani ka program ka banila sing kakin sai football coaching program